салом дӯстони гиромӣ, забономӯзони арҷуманд, дарси 16 аст аз силсила дарсҳои забони англисӣ аз китоби интро. хоб, Unit 4 Exercise 1. мо шумо расидем дар қисмати чоруми ин китоб ва машқи якум. I'm not wearing boots. I'm not wearing boots. I'm not wearing boots یعنی من موزه نپوشیدم. من موزه نپوشیدم. Word power. Clothes. 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 در این درس درباره لباس ها گپ می رود. یعنی لباس ها هستند برای کار یا برای جشن و مراسم ها رسمی، یعنی لباس های رسمی هست و لباس های غیر رسمی، یعنی غیر رسمی برای جاهای فراغتی، برای وقتی آزاد. خب clothes for work. Clothes for work. لباس ها برای کار یا لباس های کاری می شود ترجمه کرد. لباس های کاری یعنی ما خودمون میگیم لباس های کاری، یعنی اون لباس هایی که ما در درون کار، زمین، کارهای مقصد خواجگی داری میپوشیم، با اون معنا نه. یعنی لباس هایی که در اداره، در اداره های کارخانه های رسمی یا اداره های دولتی، یا اینکه بگیم لباس های رسمی می شود ترجمه کرد. لباس های رسمی، لباس ها برای جای کار یا لباس ها برای کار، یعنی برای کار، یعنی کارهای اداروی. و لباس ها clothes for leisure. Clothes for leisure. لباس ها برای وقتی آزاد یا لباس ها برای وقت های فراغتی یا لباس های فراغتی. یعنی اگر کلمه و کلمه ترجمه کنیم clothes لباس می شود. clothes یعنی تقریبا فرقی ندارد. clothes 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 یعنی لباس ها. for برای work کار. leisure یعنی فراغت، وقتی آزاد را، وقتی آزاد فراغت leisure میگویم. خب shirt 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 کرتا. tie tie galstuk. belt belt تسمه یعنی کمربند. jacket 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 یعنی در به زبان تاجیکی فرهنگ رو نگاه کردیم، یعنی نیمتنه ترجمه شده است. یعنی همون کورتکه که میگوییم همون جکت است. همون کاستوم با خودش به تنهایی جکت می شود. کورتکه جکت می شود. اما شیم و کاستوم هر دویش سیوت می شود. سیوت سیوت. و شیم پنتس. پنتس اختصار شده از پانتالون است. پانتالونز پانتالونز. خب کوت پالتو. کوت پالتو. شوز 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 یعنی پایافزار. بلوز بلوز یعنی پیراهن زنانه ترجمه کردیم و در بعضی فرهنگ‌ها نیز پیراهن زنانه ترجمه شده است و بلوز نیز ترجمه شده است. بلوز یعنی یک کرته نیمتنه‌ای که زنانه است، یعنی بلوز نام دارد. این شکلی که در تن این دختر می‌بینید. اما این یکی از بالا پوشیده است، این نه، این جکت می شود. شکلی که در اینجا گرفتیم. اما از ته این پوشیده است، اون رو در نظر دارد. یعنی لباس زنانه. سکارف 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 یعنی گردنبند، شرف، روسری، رویمال و 3-4 معنا میآید. سکیرت سکیرت دامن یا به زبان روسی یوبکا. های هیلز های هیلز یعنی پایافزالی پاشنه بلند یا توفلی یا پایافزالی زنانه. خب رینکوت رینکوت یعنی پالتوی بارانی یا در بعضی فرهنگ ها نیز ترجمه شده است که بارانی، اما پالتوی بارانی فکر میکنم بهتر است.
дрес яъне либоси духтарона ё либоси занона. хоб ҳет инҳо буданд либосҳо барои кор, барои ҷойи кор, яъне барои ҷойи кор, барои идора ё либосҳои расмӣ. Инҳо бошад либосҳои ғайрирасмӣ, либосҳои барои вақти озод, барои вақти фароғатӣ. ба ҳамин маъно. Gloves яъне дастпӯш ё дасткаш ё дастак мегӯем. Boots мӯза, boots. дар ин ҷо яъне s ҷамъ омадааст. дар забони англисӣ он чизе ки дуто аст ҳамааш ҷамъ меоянд. мисли ин ки шим ду поча дорад, онро pant намегӯянд, pants мегӯянд. аммо дар тарҷума шим тарҷума мешавад. шу пойафзол мешавад. ду пойафзолро shoes мегӯянд. аммо мо пойафзолҳо тарҷума намекунем, пойафзол тарҷума мекунем. Boots, sneakers дар ин ҷо низ ба шакли ҷамъ омадааст. Cap яъне кӯлоҳ ё сарпӯш ё кепка. T-shirt пироҳани мардона ё пироҳан тарҷума шудааст. T-shirt яъне майка, агар аз забони русӣ гирем, майка ё футболка. Shorts яъне нимшалвор, яъне ҳамон шорте ки мегӯянд, яъне нимшалвор. Socks ҷуроб низ дуто аст, бинобар ин socks менависанд. дар ҳама ҳолат socks аст. Socks. Sneakers пойафзоли варзишӣ. хоб pajamas низ дуто ҳаст, яъне либоси хоб ҳамеша яъне ҳам қисми болоӣ дорад, ҳам қисми поёни, яъне ҳам куртаву ҳам шим, ҳар дуяш pajamas мешавад. дар баъзе аз фарҳангҳо p овардааст, яъне py pyjamas ва дар баъзе фарҳангҳо pajamas. Swimsuit либосшино. дар баъзе фарҳангҳо либосшино тарҷума шудааст, яъне либос барои шиноварӣ, барои шино кардан, либос барои обозӣ. Complete the chart with words from part A. яъне ин ҷадвалро, ин сатрҳоро пур кунед аз қисмати А, яъне аз қисми А ҳаминро дар назар дорад. Clothes for warm weather, яъне либосҳо барои боду ҳавои миёна ё ки барои боду ҳавои гарм. Warm яъне ҳам гарм мешавад, ҳам на он қадар гарме ки гармро hot мегӯянд, яъне warm яъне миёна. хоб clothes for cold weather, либосҳо барои боду ҳавои хунук, боду ҳавои сард. Circle the clothes in part A you like, яъне либосҳоеро ки ту дӯст медорӣ, меписандӣ, аз қисмати А онҳоро доира бикаш, шакли доира шакл ба қайд бигир. Then tell a partner I like the sweater, the gloves and the boots. Сипас рафиқатро хабар биде, яъне чӣ хел хабар биде? Бигӯ ки I like the sweater, ман свитерро дӯст медорам. The gloves, дастакро дӯст медорам. And the boots ва мӯза. Свитерро намедонам дар боло тарҷума накардем. Фикрам свитер яъне ҳамун жинпре ки мегӯем ҳамон мешавад. Аммо дар баъзе фарҳангҳо свитерро пироҳани ғафс тарҷума кардиянд ва свитер низ тарҷума кардиянд. Свитер. хоб ба ҳамин аз китоб кифоягӣ мекунем, яъне иктифо мекунем аз китоб ва якчанд ҳамин калимаҳое ки дар китоб гузаштем, инҳоро ба шакли бигем вордӣ дар ин ҷо навиштем. метавонед шумо аз ин ҷоро бардор намоед. Clothes яъне либосҳо, clothes for work либосҳои корӣ, яъне корӣ ба маънои ҷойи кор, яъне идоравӣ. ва clothes for leisure либосҳои фароғатӣ, яъне барои ғайри корӣ, яъне ғайри ҷойи кор, ё ин ки гӯем барои вақтҳои озод, яъне
یعنی لباس‌های غیر رسمی. اینجا رسمی و اینجا غیر رسمی. خب این ویدیو رو شما میتونید توقف کنید و باز دارید ویدیو رو یا استاپ کنید. اینها رو میتونید رو بردار کنید. با همین درس امروزه ما و شما به انجام رسید. این بود درس 16 از کتابی اینترو. تا درس های نوبتی، خدا نگهداری شما.